Afena musu NPP for. Afena mu po obi obe campaign amamo. Ama Bawumia be president. Awurade Nyankopɔn. Ensi. Phobia me say ensi ye uye 21st century. Ensi wo ye penso. Ensi yamani ensi. Bawumia me president wa Ghana. No ni mu ankaresra pro. Bawumia. Nyansa be na Bawumia nim. Also 20 be president. My Ghana. Bawumia. Kennedy Kramuso on your presidential material. Kennedy Kra wode na adwen. Ni nyansa ayesikani ayodefo muso wonsem fata. Na Bawumia Ghana for yesika eni edi atuaneka amoase abewia yesika onfa nkoye nsuo ama ni kromfo omo ne mwa na anum nsuo nya binom no baye no eno kura no muso mo pe no woye nipa mesi yesum na wu Kennedy Agyapong ye basum no ye de no no onhweme mi hu ne da phobia Matina no kasa, Matina asem. Na so me se mesum no. Se Bawumia Jimmy we kura mutu mesum na. Kennedy, I was here that time money tia so for nempa. Na me se atem didie be ma Bawumia atem didie to me ma obi president wa Ghana. Bawumia be winning election 2028. Because ye be din atem bi papa. Kennedy Agyapong, ye debate Bawumia tem bisek Bawumia so Jimmy. And somewhere back for Bawumia on. Me say public discourse bia no Bawumia bet me trinity abekabi. Ye be gunu hufi. Me say bet tia tetepa ye Bawumia ho. Ye be mana hu say won ka ho. Woye slave, woye donko no mo ka chena na yerenti ase no. Afeni abeka na kese. Sani papa no otumfo wa bodam ye bet train as 2028 Bawumia obwa phobia onya na adwen and obia ni wo NPP mu a obetumi de Bawumia ye president apart from Kennedy Agyapong ono na di Kufuor be ye president 2000 enti na Kufuor sesa contract man no ohunyansa adwen ahoden a Kennedy Agyapong Adi buana mane be president. Na nipa we musuro no. Nipa wonu tumi si aban etu abangu. Nyamo na mo se ono na ma NPP ko opposition. No obi otumi de mo ba aban mu. No obi otumi de mo ko opposition no. Musuro no. Abronye na nkodi na tem. NPP fo agimi papa. NPP fo nyansani nim. Ene NPP ya wo ho no. Anyansafo na sa. Nyansani ba kukura ni wa owo NPP na ebeboa amade omo pe omo no ya boa omo amomo aye omo sa ko Bible kura me ati ase buo ba kwase a wona gimisemo na amana hu se we nyansani ya jeja omo ne namfem political party political party the members of parliament it me quite transform kwase afo we ni akoto abama omo NPP for the po NPP me say omo pa omo kopa Kennedy Agyapong acho no omo anka chance papa ye Agyarko the base yes sir me say a bear calamity say Bawumia be president of Ghana Bawumia ni DNA Jimmy Batahon, or no now cobo no by Bawumia. Na Bawumia dia brabo pa impact be na Bawumia anya wo nipa brabo so wo Ghana ho. Me pese me pese me hu. Na Bawumia kura mo se mo som no. Na obi a wa bi enwuma afa nipa more than 5,000 otua wo moka.
Kennedy Agyapong 2016 Matosa omo commanding NPP national elections our Santimam ballot boxes Kennedy Agyapong tua omo nyina aka ono na fa wo omo so omo nya sa adwuma NPP party na wonim atoda na wo ka NPP for asemafobia obi be fi sa wo tan wo mo and credit e ba ko me de asesi a metan wo mo metan NPP for papa phobia because panimfo kra me ati ase se de oso a wokohwe wuo no phobia yensoa no nko de oso a kohwe nkwa no yensoa sa nipa kro no nkohwe wuo en kra me se Kennedy Agyapong obia ni NPP mu a osombo wabo bra power NPP party num a aboa party ni chen sa papa no sa papa no and then Sammy wuku nam to schools across 16 regions free Sammy wuku ye wo Sammy adwuma wan kasa wa yama wo ho ukompene we a wo se utumi nyeska to school ba ko pekra treme ukompene we and now yon ko de na ho den odini sika odini nyansa abebo brapa ama NPP na bia sonso o sorry anamo hyehyɛ nkolachi say yenni natem and NPP for phobia panini for free mu no yenim say kaka Akufo Addo ne Kennedy Agyapong ba Akufo Addo atone conscience ama Bawumia and wa beda ne simpapani e wo party no ti Kennedy free mu a panini phobia na se pani wo mu a yesi de pani tu wa ohunu no akola gina dua so kura wo hu so nam se panimfo ni party num se senti no phobia omu hu akire apana okasa ye no opoma osi nipa NPP Kennedy Agyapong kura mu 45% phobia mesi ebukura sa phobia Kennedy na wana wo NPP party mu a wo so wo chen sa papa no omra no me challenge no nobody na NPP no phobia paninim ya to abama Kennedy Agyapong ay president da dabi Isaac Asiama sawni no former sports minister na Akufo Addo first term no sports minister Kennedy Agyapong na dine koma Akufo Addo Catcher said, man is a ministerial position. What the man? Kennedy Agyapong pray Minister for Education, a man NAPO. Adutum Kennedy Agyapong pray Deputy Minister, a man. How Kumsen Ministry for Fisheries, Kennedy Agyapong Mayor Boman. Asanyo Markins, majority leader, Kennedy na Mia Gyamfi was chairman sabons in some any of the Asanyo Markins. Henry Kote, no interior deputy minister. Deputy Minister for Interior. Phobia, Kennedy Agyapong, the church room with Chono, any a man at the man. Phobia, Anthony Kabo, and you are not so Kennedy Agyapong, sa echo Nico Miakosino, and correct. Another meow. Yes, oh, Bob Brapa, oh, whatever now for former, or Bob Brapantino, or Swan free as Saint Dampare, echo Srim, Emine Cosine, a trouble Brapa, na Bo NPP party, and a Ghana manum. Phobia, yay. Unim, yes, Kandapa. Aye, Kandapa minimum pa. For National Security Minister. Aye. 2008. NPP, National Elections call runoff no. Kennedy Agyapong was friend no. And no catch them say security are breaking and to organize security. Na Bawumia ni no. Na Bawumia running mate. No running mate. Na Akufo Addo president. No president.
Dear Ben and Papa, you better Kennedy Agyapong say security are breaking into organizing security. Government in power, or commanding military, or commanding police, or commanding migration, or commanding fire service. Kennedy Agyapong single-handedly, and your friend say, or organizing security. Then I catch all. NPP for Nyansanin Nimphobia. A back catch all Musa Dietier. Obia moya kohoma phobia. Die bedie eni obi ansem. Ye mpe position bia o Ghana ho. Krom ha sika nyane ye nya no kwa. The best says ka ama NPP at no opposition. Phobia. Woni Wyoming. Aye. You cannot sympathize. Atamos. From the time. Asate. Committee so omunhwehwe nensemu so abo Ghana krono a. Kennedy Agyapong and the brokers are deal no. Or 54 million Ghana cedi at the Mama Ghana. Kennedy Agyapong. I don't know. Ibrahim Mahama will issue checks. 14 solid checks. And I will issue checks in I say Kennedy Agyapong taking on. So I tell no president's brother. Kennedy Agyapong taking on. Ama papa no ebetua scanning in Adema or my Ghana. That's all was our papa we were busiamwa. O was our Nimonyam for we were busiamwa. O was our Hinu we party moi, Yamono bine. Ah, Bawumia, ni DNA. Jimmy Batahon, or no now Kobo no by Bawumia. Now Bawumia, dear bravo pa impact to burn up Bawumia, and now nipa bravo so Ghana. Me pesemi hu. Now Bawumia Kramose mo somno. Now Obia, what be a numa, afa nipa more than 5,000 Otia or Moka. Kennedy Agyapong 2016, Matosa, Omo commanding NPP, national elections, our Santimam, ballot boxes, Kennedy Agyapong a Tia or Muninaka, or no far or almost or Munyas Adumanama NPP party. First, Nanki Abatuaba, NDC for the NSA. You're training perform the ballot box. Which now are near the motto, have a fat ballot box near Kennedy Agyapong 2016, young fat ballot box by Kukra Santimem. Now, NPP for me say, and 2 or more son, Yanko Pombe 2 or more son. NPP, a new can say, Ghana for Mabru, Yashama NPP ba power BM, or Muya Bonya for. Na papa we ya. Phobia me reading the credentials. Or no cry NPP force wa bottom. NPP force a boy was no any munyansa sen no. Or then a chita for NPP how come say dina ho eka Kennedy Agyapong ne yiranim ani KT Hammond anim say wo bottom a metro say ma bottom town. How come say no otchere de o JSS. And Kennedy nti Ubenya minister Ediye. Wo hawa kumse. Kasua Kennedy Agyapong e ma wene MP ship our kasua. NPP for phobia. Nada bonebe na Ghana for yaye. Yanko pa adwuma man krofo papa. Na san krofo no emebu ya jimi for. Adan. Adi adwuma na NPP mranti aye. Apart from law certificate, na ekura wo mo no. Die ba adwuma no mo aya o mo tumi anya sika saa. Nipa ba ko pe. Kennedy Agyapong. A resource mo. Ene de mo di betua ne kani. Nyankopon, me tu obetua NPP foka. Phobia Anas. Aremeyaw Anas. First nearby Bayi IGP or no running last interview as an appointee IGP.
Kennedy Agyapong say we are corrupt. They break you institution. Single man, or we break you Anas. The whole Ghana government to cross Anas. The whole Ghana government in power is Anas. Nipa ba ko pe Kennedy Agyapong a break Anas kingdom our Ghana. Sa coffee mafias no, a coffee shop mafias no. Kennedy Agyapong atumi a break you omo. Who watches the watchman? Or the who watches the watchman? A break is Anas and then the kingdom. Na mo papa we wo party mu a mo se yempe o ye be dinner time ye be vilify no ye be kan se fie gu no ye be ma Ghana fo hu se wo ye bodani ha panimfo se wo be kuma aboa tromo awie no adware sasadro de enka Ghana man nante ne koku ase na amabunu no minua phobia me ye babunu enti da bia me kasa kire minua no mabunu mo anyankopon mo a mo ma munya akwantuo mu ani munyam ne bi no yo mo dia ne Kennedy Agyapong ono na amamo hu se wodwen mo ho ono na amamo hu se eto de obeba abegye mo ene yare ahodo a bi si Ghana da ena ekoso Ghana because of tema wuntumi galamsey a why free 2017 abesi ene Kennedy nkwa na betumi stop galamsey e Ghana Kennedy nkwa ene betumi stop corruption e Ghana Kennedy nkwa na abue na no akase ontiase da si ekobobosia ade betu adwumafo ka adwumayefo ka o my Ghana ontiase o my ani ntu oil near Waterma oil refinery na yasa ase tu oil near the crude no kwa manone no ma refine the abreye o Ghana omo ya wudifo omo ya kronfo omo ya bayfo say no to them na ya moya ma na wo ban na omai bia Agyapade ne ne mabunu human capital no phobia eya mabunu and is a unya oman panimfo no mo nwe o mo mabunu a mabunu no mo mfa mo sabren nsam na mo konye mo daate sekanda part to me say pajamas ebegina o dada no ho kire oba besia one wo babunu no no wo se onya sa oba besia no dada no ho kire no a word to a wise is enough. Mo fa mo sabran nsam na mo join base no na Kennedy am na the power mamo afobia am ready make asem chiro opoma aka me say yenya combination of Kennedy Agyapong any Kyeremanteng a me say be drag election no to second round national election say the base and win election a be ko second round. Apart from say you good NPP party no, me say you be make sure say the best one out of the three and the best your president our Ghana ho. Say Kennedy so open mind ye, say Kennedy so green ne mabunu. So what you Kennedy say? On by Ghana dana kuma sunti na obra NPP nya option. Onya omwachidie. Omwa say ombe guna ni mwase. Mi wura no mintu no fo na mom me kyerema adwakere no Sammy wuku ka asembi na na okotena asempa na oka o se aye ne de se Bawumia win 2024 election nyasa nko the positions ba ma na tamfo Kennedy unti no mka sa aye unti a sa tamfo na no wo ka no aye unti ana wo mka sa Sammy wuku ka Utinam now ye okoye campaign ma Bawumia yarefo we be ebenya power me se wo be wu ansa na Bawumia 4 years aso on be kum on be say that tete wa ma wu on be gu nyuma
Akufo Addo one kasa wo Kennedy Agyapong. Abo modern say obe secure Asante region. Elections Asante region ballot boxes. Asante regions electors. Asante region voters amana be the president kra. One for one year. Na boku afanse boku na Bawumia. Bawumia. Den odobe. One kasa to mucho kra pound. Na we. Yasi ensuo afa okramo wo se neche. Na Akufo Addo kra mfo anya we Bawumia na do be den. Me se be case maker bra. Na yedi ano yen hwe animonyam. Na papa so opango man so phobia nya na nim na ye ne do. Ni yiem. Enokre. Dem na tribi bia o Ghana ho. Ye nyankopon aye me no phobia. Me se atua me kana me de ko Ghana skamu a cha mahama apart from say obewi anya bia cha nye. Bosumi bia me dia katua say Ghana president me ho to me. Nya me asira me. Me nwewe me wunna kura nyankopon aye me ye. Ba ne kura ya ne kura. NPP deserve say ye be bo omo achiri doma mo omo aba power biem. Omo phobia me so omo mu ade simple put. Be ma be no so chan Kennedy o yin akompre ko Agyapong. Bawumia pa. Me say on step it down. So on person be twa na chi nwoma abekere na. On kasa akura waka wanyanwe. Bawumia, me see abekere Bawumia se yehwe ya mema ni bi. Kremo Zakaria ho. Ni donyankopon phobia. Me see ni nim di obeba beka. Amen. Mate me wase. Me see Bawumia, opa ma ne ma. Opa. Mo ma ne ma. Me see ya that shepu Bawumia naked. 2028 ebi be kan yere. Ebi be kan running mate. Me see Bawumia kofa Yesu Kristo kwa be na running mate ebi be kan no. Sure, Kennedy Agyapong no yang no. Ono Kennedy si ewo no. Kennedy phobia yang na na. Ye na person bisa no. Ye wo no. Yang Kennedy. Anya nipa na wo no. Kennedy moja nam ni mu. Wa bopa me edi Kennedy Agyapong atem se ni ebejawo. Obi a 2008 Akufo Addo appoint you so person the year running mate. Me so obi akura ni anu o yada o party no. Kennedy Agyapong papa we ani ado ko ni fie anajo. Akoka kire Kennedy Agyapong say ono na connected to the grassroots and to amra can be been to grassroots we say be ya omuyi ni tira NPP for benyanti asiama no. Ene kremo nyasika o se na ni ate. Na obi aso wonsa asoa wo ne to ho de wakohwe nkwa. Wo se wono de yamfa ne nkohwe wuo. Bawumia na sankola ni nyina ti. Na wona buka YouTube no ante na Kennedy Agyapong YouTube no ante. Na ti Bawumia ji wa papa se Kennedy ana. Dabi. Bawumia wa nipa se Kennedy. Kaka obi mu se o mu bi enya masamuka. Sebi o Kennedy wa Agyapong phobia. Wa bodam kura ye peyade. Na yama onko fuchan kola ti medina tem. 2028 Bawumia me so pa ma ne ma ebi be sign. Me say na yire no we naked no nam. Bawumia. And how ready nyankopon Bawumia phobia. Me say ye be dinachi. Utumi bopa eko bia TV station. Ama oyonko. For 4 months. On propagating the Obabayo. The oil and say mini papa. When it come up for Bawumia who free north. Bawumia who free north. Emra northern region. Yeah, generator. Na Mahama na president. Na Ibrahim Mahama wo ho. Who Bawumia na wo ho. Hey, why a Bank of Ghana? President da. Why a Bank of Ghana governor da? Want to me on top plant. Ama Tamaletichi Hospital. Abe Ifaka Bomuina mo. James Agaga mo. Dominic Niti mo. Profo we munyina John Jinapo, Abu Jinapo.
Munyina man to me and top plant. Amatamale teaching hospital. Obi fra saying Dampare. Akufo Akoto plant the Matamale teaching hospital. Naka mubeni naka muwa bibi yakura mudie. Yanko elections no clean slate. Na ye wia you oba we no ye na ya tainachi. Otumi akofa nkwala sabe o emu a omo hu ade sabe o nkwala ya bo omo bosi akura so no mato pantase be dem ni musem makoto eska ma delegate for na delegate for no mo be wi Kennedy Agyapong me problem na mom to go further na mo twist come na mo say that's ye ni na tem na be nya hom say dia bronya di me say atama bronya bo Kennedy Agyapong di ni bia Bawumia benya na fair share 2028 na boni di adi ni sa atem ni bi atama Bulgaria lunatic o catch Kennedy Agyapong na catch Bawumia say wo ye lunatic 2028 phobia me say atama Mavis wan how akumsen edi Kennedy Agyapong so wa bodam o ba chen so wa bodam chen no meka bia kire Bawumia 2028 bisa kwa she meka ni bo mo kan ye nketenketi o ye meka na kesi akire o awurade nyankopon Bawumia pa me say on step it down so on person be twa na chi nwoma abekire na on kase akura waka wanyanwe Bawumia me say oja 2028 kura ye beti na tem ye be boni dia di na tem 2028 wow na kana onko brane ho enko titasi ema ne mo rengu na wonyaska alfa meboa NPP party ma abronya enya V8 wom no sanso mfa ne mo wura ne medina tem me say Bawumia onko pedade a chenhye dia ba no so cheniti Bawumia ni pasen wan wa ye de Ghana sika na atua oka ekosi mra wo sase ebesi enadue o house boy kura Ghana sika na de tua neka de onu aduane ma Ghana sika na de tua neka Ghana Bawumia wa yi ubotom sika de ayeda Tamale teaching hospital ya pe plant ama omo ufiri wo wan tuase ankola akoka Kuwait ya bo wo ni wudi ya bo wudi ni wo yiridi Akufo Addo ni yiridi ma hu se mo ye president and vice wa Ghana oyonko ana kofa plane 600 passenger plane and on lift ye kofa nkrofo mba free na omo ba ya no sabi o ye nuanu Zurumi for Kwaku na do Bawumia wanke that we question kolachi a deep papa we atem e running it down adene yare nyina dinatem Bawumia me se wa wukura nkeye Bawumia na do any person wan me say me wo Bawumia ye ni person wan ekramo zakaria do nyini pansi obia Bawumia ye ni person wan wono de ye ni natem Kennedy de ye wo no to ateniem wo mo wukura nkeye 2028 Mrs. Atem die I'm obi winning election Bawumia be winning election 2028 me do nyame phobia me say with no apology obia no we atire obia we kwa uni natam den nkola ne fa so ye no the same thing also wo ye ti no enya atem didie ana me say phobia me die me atem didie Bawumia de and de ba no eno ya atem didie se ko kaso wa ni Kennedy atem see a pine tree ya re won so o se anya atem didie uzu ka bia uzu ni natam uzu ka bia uzu ni natam abronya se aboa wo sono no aboa awurade nsem kase we e ka kire obi papa obi a wa wo nipa ba ko 23 politics inti utumi na akukuduro enipa 23 so nyina abobra enipa kan semu e nyina kire no ya se ya suma abrewa wie ya suma abrewa no the beku abrewa no wallahi 2028 me say ye besie no Bawumia and phobia me say wanga ne nyina na hausa na ne eka no eno no so ni Macron yeah no join a political party
One of the biggest political party in France. France. Macron. France, yeah. When you say, Omo Mafia and said, Omodi Kennedy Agyapong, yeah. I know you're bold. Or you're bold free, mono. I know Kodrene parting, and will lead ye. And what they are president, Phobia. Mr. Mobian Kennedy, Bible Kai, Apostle Jakum. Nanko Pokrase, Yaman no bayeni na momuni. Na chambre no dra. Ye behu papa de wom. Mr. Menya sure say the original base way movement no say yenya 5 million registered members are. Na Agyarko ana ne nkrofo anya 200,000 on beka say monfa 5 million and mebo 200,000 ensi. What you say? Say yenya 5 million. Na commander enya 2 million kra on kase. Monfa 5 million no and mebo 2 million dabi. What you say? NPP supporters and I disgruntled. And obia everybody obefa. Me see ensure no mama obia ntwane kwan obia bekwa kobo pokoko num. Na Kennedy unity we are. Then you obia tem phobia. Agyarko. Me see me wo Agyarko. Oye brutal. Me wo buo kase de ma Agyarko. Ah, Agyarko ya me godfather. Agyarko yo obia me donwo makumam. Ah, the whole Ghana, Obia ni wa you movie yo. Osombo mama si Agyarko. The mean ha and can be binch no. Man en fane de no said ye apostle kan no. Also on ne kasa no. Or say aye no boa. Emre dura. Phobia no bi na beka o. Kennedy unity a no bi na beka. Salanch na man te kra de the movement baba be boma. Wan mala misa. What they call one diem. What or mobaba and yatem didier and yankas and tree and yan in one dose. Yenya obia na obia nyane dear and Ranos Twan phobia. Me say Mr. Otibonsu and I recognize Mr. Otibonsu and I godfather, Mr. Otibonsu and I the pay sector, Mr. Otibonsu and I didn't anamuachi. Yan prefe ye wunna kura nyame asira yen enti nya de ebedie enti ne wo de base mo enya de ebedie enti ne yese ye beboa ama party no Arizona ti dabi o na mom no NPP fo mu ade NPP fo treaty o hine Kennedy Agyapong good NPP fo show maturity NPP for mabuo amfa amade ebuo se no no eno ene ye pese ye kire wo mo se yawo penino na benyansafo atiase na Bawumia de phobia me assure no me say me man Christmas package say 2028 osi from kura e bedi na tem ni bi. Because Kennedy so ye this year. Kennedy osombo maye. Kennedy wa ina Japan. Wa ye bema na numu kasa a change ya numbi ya brabo. Enti sa wakana wodo nsa kanyamia ni. Nobody on this planet and a bekasi ye nyama Bawumia enkwa ana NPP nkwa ye betie. Na politics ye benimse phobia. Sa wan se wo yonko a Odia no wuni nkunimo. This I was say o yonko ububu yonko na pre ansa na nipa na beto odia na se. Enti Bawumia de me see ebi be sane Sammy okumu nyina. Ebi be san efense atachia. Me see ne running mate no onyanyi no. Na wawu kura nkeye. Bawumia running mate. Ma obi anyi o. Nyasa sa nipa no. Me so okofa Yesu Kristo kura di na chi a. Opa unkofa pope. Why na Bawumia de ne baba onye ne se. Ye bedi na kem papa. Bawumia. Bema ni monyamfo a okasa kura no wayi nani. Bema ni monyamfo a sene tachra mase omene na du ni mini mukura no wayi ma sabe sabio obi a wohia de nidi.
na mo amfa feri antono mo hwe nanim ne mo ode aboa mo party abesi ene what me run ne down na why ya de o man sika etua ka abesi ene wa bokro no walugu dam koye ma wankasa onkrofo mo ne nantwie mo na anum suo wa wies kan wankwan koye na sa nipa we na obi me de sie bi obi a me ferefo bi abaka teze ma me ni Bawumia tem onta me din free na busuam na Bawumia de me si me din na tem papa. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.